kwogeza abantu akama omulangirire Northern Division kubwa kansala Samia Gongolo kuboneranga irala president waife ni John Bigirwa Moses ne ya banange banyaba ni baseba mwe bali okwenda John Bigirwa kubanga banange mutindizo olugendo twako bati banange mwe bale kumwendo omwana ono banange John Bigirwa ono n'omuntu atalija kufumbirwa tuwanga abakyala bano kayiba ngola irere bano najesi kalewo bano mwana najesi kalewo banange tuli basaba bululu bwa John Bigirwa banange president Munyagwa webala okutuleetera omwana ono webala omulera kubanga twana butyali kutulera webala ino webalira irala baba abakyala abo bantumye mukobe onabo otire kubukulembese bakoye baba wange nga bwakola manifesto yo nti abona bona bagwiro gyabagobawo baba babase kwa mirembe baba eriyo bano basenga situka tuje bamala okuwesa emitwalo 10 nakwibirya kisenga situka tuje baba babakoye wabalaino okwiranizaga nganemerera kumuluka kwa mandwa ni mulamba kuba umani kansala waba abalondere mwena kuboneranga irala mwebale kuida mwebale no mwebalira irala. Amina chairman Kachunzike banyabo ni basebo sebo president Northern Division ya Kalulu Kasosi babyali kamale weeks ibiri nga tubakalamba kano ketwaitwa akava mweni alemu mense mukana akabantia mbwene bipala byeni alemu kanvueyo kanje mu kibine kinagaita omuntu wansi baba Kalulu kangeyo kamala weeks inamba nga tubakala ai kangwino era kano twavire n'obwegendereza twide tukabe ku muntu wansi era bananga abantu abanenkulyaku kamulina mwendwa ifa tuli bana misambya buwanume aifa twikiriza nja atuwajeno Akalulu aje mu parliament mutima ni mabene mwana bayikwidaba gusobusiru atiko lyoyo ko tatukana ifa tuli bagemera ni mabene kiswa tuli basaba muwajeno Bigirwa Akalulu muyuwa mbuchi ifa tubongera ku ayaba munaira mu busonga songa obusiranyo nga ni mabene muntu nimwe mujofuirwa ifa nifo tulya leftovers ayibo mujalya enyama yene nolwe bigambye besebo president tuvireyo nga abakulembeze bali kutereka eno wansi twetesitese bukalamu era ojja kubona munoku government so sibabyala ayina okubamu because ntuukana baboliibona nolwensonga eyo mwida kwida twongera okutekereza ku nsonga esebo John Bigirwa webale tulaga lumuli webale tutaawo kubanga twele twesasa mulyango tuteire kwa amani sebo John webale olwa nitasive. Thank you very much for God and my country. Kale so Mr. President mbale ndino okutolawo item zedde ibiri kubanga emirimu mu kyalo muno tidikola zenka ndikola n'abakulu abo n'olwensonga eyo yoidire kweyo jengemamu okujja yensula ate entegeeza niki abali bano mwena tulekere okwedoga tugeme John Bigirwa tumute mu parliament ole Munyagwa ebibi abikoze byona otutekera John Bigirwa ofuuka kyali so lata tijja wangala na bigambo bingi kubanga ndi ku lukiiko lwo twenda abataka babona olusiniya niki nekitulese wano mwebale ino mwebayirala nijja kukulembera baganda banga abali ku obulemo mu lukiiko so saliga oyo ni gwendi jo kulembera naye ni chama nyero sisiri walenga tulitulugunya mujombire mende ino mwebale kuida nayanziza amina nero bozi byabo na Joseph ndiko simba kubwa kansala kusa ifatuli ko bantu olusuniyo tiwa kulya bulye aye twiku olusuniyo luno lwakwogera ku nsonga daifa editulumanga ifa abantu bo wansebo chovo libona twikoba abantu mwana omwidi wano olusuniya luno lusonga daimedene editulumire emyaka n'emyaka basaba ni banyabo mukunga tulonda president waife Munyagwa Robert kale yeta John Bigirwa era sebo John Bigirwa olibona omulimo gwe tukoze era nenda akweta oido sima abaana bano olwo omulimo gwe
ki mukubanga ledamani gatwaniriza MP kwira Kamuli municipality Tabulindi chairperson. Assalamu alaikum wa barakatuh. Ono ne kigenyi yidi owa bakaire ebuwalala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Amaina nerobozi nakisige mai. Luwalala. Amaina nerobozi ngobi Emmanuel Exofwe. Ambaze ngoirayo. Kansala to be 2023 Common Man's Party ne kibina olusaniya nakabonero era naba nga ninzo wa transport tweyanziza wo wundi lwakayire kyendi tonde tebansubuga Shabani kolanga moza baleza kale tweyanziza wo wundi Amaina gange nize timujiwazamu ndi wa Bulindi. Amaze ngaja Amaina gange Chifuko Juliet zone B. Amaze ngopao babone Mariam vice chairperson Bulindi zone. Bati ya person baliwa Amaina anendobozi eri akesisa bati ya person bazoni baliwa bukaye zone Boti bati ya person mwogerere wo zone bati ya person mwogerere wo zone Amaina gang tumuwa kalobu aboneke ngaja kuba president wa Uganda. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walero lendo kuwa ekitiibwa lw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwaire twalina n'okusiima ku lwa enteekateeka eno kyeva tusaba nti Katonda wange leka weegulumize lwe Katonda agaba obuwanguzi leka owe bakandidate baife obuwanguzi leka owe President Munyagwa obuwanguzi owe General Bigirwa obuwanguzi owe bachairman abeesimbire ku Common Man's Party obuwanguzi bakansala na buli muntu yenna Mukama Katonda ngereka obuwanguzi Mukama Katonda wange tusabira n'okulwembeera leka eteeke wabula okuteteganizibwa kwona obuwanguzi bwonna ekitiibwa kyo kibonesebwe muliina eri Mwansi Kristo tusabe nga tuikiriza. Amina. Abasinga bakoba nti tukali ku level ya kyalo aye ife nga beena abantu twidda kusobola okuba nga twesobola mpolampola twire ku level ey'etawuni bwe tuli ni General Bigirwa basebo ne banyaba bakulembeze betukulembera n'ekyalo kino twena mwebale kuidda mwebale eno mwebalira irala owalala n'omukulembeze ow'omusigiti guno. Sabo President Mwami Munyagwa sangaire okubona niwe wenko weesimbyewo osobola okuba ng'otuuka wano abasinga tuli babonanga bwa ku TikTok twebuuza tuti oyo yena yaida ati yaida oyo yena yanona kyati yayenda kalulu kano ka bwa President n'alituuka kwena ati tutuyidi so yebwida kiba kirungi ino kyandidi nti Mwami Munyagwa ajja kwemerera muboneku abakaire mujja tusoniwa olwire ino ni mukaire munaimwe aye ife nga abantu ab'ekyalo kino tutufuniemu aye bwe tulonda President aliyo tinoyo mu myaka emito osanga oba oli abaida ategeera olulimi lwetwogera wena tujja kwegayitibwako ni General Bigirwa yena atwegayise abakaire ndiiko baimwe kuba abandi tibalibonanga bulungi baseba mujja kunsoniwamu zene ndayina olingirira omugeni yategeera kyendiiko bayi kambalingirire baseba ni banyabo mwetolere ekyalo kino nendo bakobera nti tuyisenswa n'akasana General Bigirwa wa mukyalo kino ate yatusikira President yamutuleetera mu kyalo kino nendo bakobera nti tukozesa omukisa tulonde General Bigirwa abe MP waife omulungi kubanga niwo otambuza ebigero otuuka owuwe era nendo bakobera nti abakyala n'abakasinze kutukalubirizaamu kubanga beesiba ino ku muzeeyi aye mwamwesibaku aye era timufuniemu so okufunamu okulungi twegayite ku lumuli lwa General Bigirwa aida tutusaye ye President Mwami Munyagwa Mubaraka nikwogera ebigambo
bino nga mbisinzira era nga ndi mugumu kulwa munange chairperson LC asobola okuba nga atukolera bye twenda. Tulowe kulonda bwa muntu ng'alijja Justin Nakasawo yatambula ssente ye eriraka nga mniwe ebibuuzo oti okoze ekyo ati nze nabakolera Meti Mwambo n'eyo Kulumbe eno bakubira nti ekyo tukitoolewo Jeno Bigirwa ajja atukolera ebintu byonna byonna ebyajja okwogerako. Ndikwogera ebigambo bino ndi ku tax force ey'ezooni eno era nga ndi vice chairperson alinooneza Jeno Bigirwa akalulu mu bantu baife ayi tufunye obuzibu mu bakyala nga bali tukoba nti okutoolako otusumbuwa muli sikyuwa nga Jeno Bigirwa ajabita twakuba tuti muli bakyala bameka tufe tulina ekibiina tulima ku migati 3 ayi ababa ku 300 buli mukyala alina abavuka abaswika 4 5 akalulu baba bakayinako baba bakazira so nenda okobera abakyala imwe muli nimwe mwenka bendijo okwogerera kubanga nife tufunye obuzibu muyimu abakyala omusaada gwe muli kwesibako nendo bakobera nti kuluno muyinza okuwulira ati akalulu bamusinze nga kaiti mukairayo mubonako tola ku TikTok basabo ni banyabo ninze gonda mu vice chairperson w'ekitundu kino kulwa munange mwami Chiria Simon atali nife nendo bakobera nti mutyame entende abantu mwena omwetolere ekyalo kino abantu abetolere ku mukolo guno mwebale kuida mwebale ino mwebalire irala aye ensembi ayo kano sabo president ife eno omukaire alya ku ssente ndabakaire bagabira omuntu esente ndabakaire ng'ali mu myaka 8+ yali ako omulundi mulala oba ebiri yakola ki yafa kibiino ayi nenda okukobera ti bwona abanga ogiire mu bwa pulezidenti nendo otyame ni parliament mutese ku nsonga ey'abakaire basobole okuba nga babakendeeza ku myaka at least bafunenga ku akasente nga ba myaka 6 okusinga okumuwa ngaaye tajja afunamu n'esente bw'odi muwa ditya bw'ajja mu layini alira olw'endala omuluma bye bali mutabidi alikalubizi bw'endala eri muluma emyaka miwanvu bagamba n'esente nga taidi bamuwaire imeka so tuwenga kwa abantu esente nga emyaka gikali basaba ni banya mwebale kuida mwebale ino mwebale leyala mukama bakume bulungi kweyanza kino kida kuba kyafaayo naddala mu zooni eno ey'ebusuubo abantu bangi besimbyewo aye batera ino okulonkinga kampeni daibwe badita mu bibuga oba ye ganditairewo ere bulongo aye Katonda alina entegeka ye nagira okwesanga ng'abamu abakuli kunani bansaba ekifo kino ati tulikwenda ekifo ekyo onale bali kwida kutongoleza wano campaign day ati ifo ebide twenda kuba ekyalo wekibulamu abakulembeze tikitambula naikiriza kulwaiwe Konalebo Bigirwa ebisanda ebibaireku obaire okoboti nkukuba amanda aye bagasoka okwida wano nakoba nti munna kuluna amanda wundi aje okukuba tija kuba amanda sebo mwami Bigirwa nkweyanza olw'okunongokezaaku ekifo kino aye kabiri galigewo ekitansanwisa kabiri gale muisinzizo lyetujja okusabirangamu akalulu mbulira abasiraamu bange tibasaayeeyo kale nga baawo chansi baba wange ndi kusaba bamalirize wale ndakuba omwo tuteekwa akabaani tuwulira abasiraamu okyabitawo neyanza tokoze ekyo baba wange nabukyalo esimbawo ofuna baba agabuti obungi iye kwagowangwire era akange ngoli babutereka akange ngoli ojanako mukoti olw'ensonga eyo tinda kuba mwogezi wa lunaku nkwendeza obuwanguzi era twida kubuulirira abantu enjiri bajja kuwa akalulu
mubeewo bulungi muli mu kifo kituufu wazajja wabakobaku mwebale kwida bendeza okwirayo